Imis PAODAM miyang tabiriba singbo yimnam Anuradha Debine kono kurumzari. Housing Maroiba PAODAM. International Day of Persons with Disability ge thoram pangsan pangthona khrei. Anisuba Director General of Assam Rifles Polo Championship 2025 lagle batang mga dagi mapangkang jebung da pangtholagani. Loinena mangarak suba Dr. Morangthai Manauton Singh amasung M Chandrasekhi Devi Master Football Championship 2025 ki ngasigi match singda LFC Langthawal amadi Sangai FC mai pakre. House of Pausan Episode Fostering Disability Inclusive Societies, Advancing Social Progress, Haibathimda, Pangtukiba, Thorampa, Aduda, Thiba, Mitungland, Oina, Caretaker Chairperson, KMC, Naurem Sanjikumar, Thoramapu, Oina, Vice President, Dapwa, Kaksing, Salam Rameshwar, Amadi, Ikai Kunaraba, Mitungo, Oina, Selection Grade, Lecturer, Government, Polytechnic, Tayan Impan, Yankomp, Raze Sorina, Sarugiaki. Taramduda Athoiba Mitunglengi, Waron Pidaduna, Naurem Sanjikumar na Pongdo Kibada, Idamdang Kaksing Asida Sumna differently able singi Piba, Tabak Taram, Pangtoklapasi, Yamna Saktok Saningaini, Adubo, Dakwa, Kaksingna, Losinduna Ladiba, Kaksingi, Pibam Karatungalaba, Adubo, Hiram Keada, Haitui Singtoreba Asi, Putongnaba, Honarapada, Kanagumba Imung Manungna, Haiduktana, Losan Biba Yauri, Masikumbasi Tagumsi, Makoigi, Losanduna Ladiba, Hidden Talent, Kaya Asi, Malengi Pambak the Putoksi, Norman Persons Singna, Ngamdaba, Makunangambakea, Amasuladi, Loinana, Kaksang Municipal Council, Matamatamgi, Oina, Social Welfare Department, Katanaduna, differently able certificate Pineba, Amadi, Langana, Pakaliba Tongamba, Scheme Singi, beneficiary, Oina Basu, Honaminasi, Haina, Beltoke. Taramadagi Manung Channa Handag Guatida Pangtokiba Anirak Suba North East Para Sports Mita Saruk Yaruduna Tonga Tongamba Advanced Gold Laura Klaba Naurem Chanchan Amade Bronze Laura Klaba Naurem Somren Robo Harautayam now Oktuna Kudonpo Piduna Makoigi Pungning Tagat Peke Taramduda differently Apple Singna Haizaba Jagui Isai Dance Chiding Tibana Chingba Taramke Aso Ke Thoramasimakso District Social Welfare Office Kaksingnasu Society for Empowerment of the Disabled Person Langmaidong Ge Hianlanga Punasinduna Langmaidong Maning Mayai Laikai Community Hall the Pangtokre Haidi Tharamatuda Thiba Mitungland Oina DSWO Kaksing Sarampa Asa Tharamapu Aina President SEDP Langmaidong Laiprak Pump Memcha Amadi Ikai Kunaraba Mitung Oina Zilla Parishad Songtampi Indrazina Sarugyaki Haidi. Fostering Disabilities Inclusive Society for Advancing Social Progress Haibathimda International Day of Person with Disability Gitaram Palace Compound Labor City Convention Pangtokre Department of Social Welfare Government of Manipur Sindana Pangtoki Batharam Baduda Subsecretary Government of Manipur Dr. Punit Kumar Goyal Secretary Social Welfare Robert Sankatrimayum State Commissioner for Person with Disability Waikom Bidahari Amadi Director Social Welfare Anna Arambamna Atoiba Mitung Tauramapo Amade Akanaba Mitunglen Oina Sarukya Kibaga Luinana Lamdamasida Leriba Person with Disabilities Mayam Suryaki Taramaduda Tagyalda Laiba Government Ideal Blind Iskungi Mahiri Shingna Saihau Isai Saktuna Haudo Kiba Galoinana Meritorious Sport Persons and Ikai Kamnabasud K Amadi Tricycle Sanctuary Toke Tarongamari Ledana Subsecretary Dr. Punikumar Goel na Hai Person with Disabilities Singna Tawangamba Kaya Amalady Ngasi Lamda Masage Person with Disabilities Singna Sana Kunabagi Lamda Amade Atai Hiramda Mingsat Kaya Amapurapangamle Ngasi Person with Disabilities Gi Angang Sing Asina Makoigi Ozana Takpi Tambiriba Zagoi isai kaya atopa Norman Mio Shingna Saba Zagoi Amaguma Sabangamba Sitagale
person with disabilities sing ase aikhoina pungning thogapiba mathau tai aikhogi state asibo chokhat lamzen ga loinana mangda sangsinaba honabada lamdam asage person with disabilities singe asawa thodang lai phongdoke. The persons with disability, they require hand holding for a little bit more period than other so-called normal persons. We just saw that how a teacher, she was guiding her students in performing Ras Leela. So that's how our persons with disabilities, they need to be guided, they need to be carried forward. Ngasi International Day of Persons with Disabilities ka mari leinana All Manipur Handicap Persons Welfare Association asida matam leiba khibite chauna mateng pangduna laklaba puksen sauraba sangjama yimnam leikai dagi ilangbam resekanta lamsang dagi Rajesh amade pangai dagi chatana donate obiduna association ta asige yamna phibam chatraba member Maripurda compulsing and thokre makatana so awaba mayungnaraba persons with disabilities sangadabakta angamba pangbayaba mateng sing pangkhigani phungdokhe. Malam ki lebak sen bathungna pangthungna bagom Thoban Sur District Social and Welfare Office Tawana Sinduna International Day of Person with Disability ge Palanthoram District Mini Secretariat Complex tang ase pangthokre fostering disability inclusive societies for advancing social progress haiba thimda District Social and Welfare Office na district ase deleba tongan by NGO manga ga khusamnarga pangthokpa thorampa aduda Deputy Commissioner Thobal Hanakamai, State Medical Officer Thoban Dr. Wainokul Amasung District Social and Welfare Officer ke Nongpong Anba Salaina Thorangi Atoiba Mitung Thoramapu Amasung Akanaba Mitupoina Saruga ke Thorangi Sarukamba Oina Tongan ba NGO Singe Angang Singna Sarugi Yaba Jagoi Isai Amadi Ate Activities Sing Utke Loinana person with disability Singi Todok Hendokna Tabak Tauba NGO Singda certificate Bidrai Kumnaba Utke. Tauranga Mari Lainana Wangang Bada Deputy Commissioner Tobal Hanna Kamaina Hai person with disability sing ase Makoigi Tonganba Lamsida Todok Hendongna Hai Shingba Lay Aikhoina Makoibo Minung Se Amagaloinana Chap Manaba Mianga Yeng Biduna Makoibo Mirak Denba Hinganaba Honapam Toi. District Administration na so laikang na makoi gidabagta paikhaleba thorang sing phanganaba honabada asoba thotang logani haina mahangna makata na phongdokhi. Pukning seingna with compassion, with sympathy noina yingsin bagi noina take care to bigi damakta noi busu congratulation aduga noi gi achievement se yam aikoina pangthoka ngamoy haibado oza miyam busu thank you haininge and in future akhoi lakadaba matam sida government side gi any Zone Education Office Zone 3 Thoban ge makade inclusive education ge section na so Sinduna International Day of Person with Disability ge thoram ngase Zone Office asige auditorium da pangthokre fostering disability inclusive societies for advancing social progress a haiba thimda pangthoke ba thoram baduda JDO Zone 3 ge AI of Skund Brozen Singh na chief guest Texang Girls High School Texang ge headmaster Mutum Tombi Macha Singh na guest of honor amadi JDO John 3 ge DI of School Assemp Rebecca Devina president oina saruga ke Moijing UPS ta class 5 ta tamlibi visual impairment angang miss Lebak Laina Thoramba Sege Sayo Isai Ama Kudon Tamduna Haudokiba Thoramba Aduda Tongamba Skundagi CWS and Maidoi Shingna Magi Haizaba Jagoi Isai Disangba Utki Amadi Angang Taramarida CWS and certificate Igantoke Anganka Amada Ads and Appliance Oina Wheelchair Amapibiki.
Fostering disability inclusive societies for advancing social progress haibathimda pangthokpa International Day of Persons with Disability 2025 ge tharam Jiribam dasu achievement of rising Madan Amadi District Social Welfare Officer Jiribam and District Project Officer Samagra Siksha Jiribam na Punesinduna Institute for Children with Disability ICT Lakhipur Jiribam na pangthokre Ngasigi Tharambasida Jiribamgi DC Krishna Kumar IAS na Tharangi Chief Guest Oiki Aduga Jiribam District Superintendent of Police Prakhar Pandey IPS Amadi ADC Jiribam TS Manoranjan Singh MCS na Guest of Honor Oina Sadugaki Sayawi Shay Oina Institute for Children with Disability ICD ge Mahiroi Singna Saktuna Tharam Haudoke Tharong Amari Laidana Institute for Children with Disability ICD ge Mahiroi Singna Jagoi Isai Kyaso Ke Matung PWDS Singda Kudon Port Sing Piduna Kudon Tam Ke Sibges ke Wadon Pidaduna Fostering Disability Inclusive Societies for Advancing Social Progress Haibathimda Pangthok Liba Ase Yamna Maru Oi Ekoina Disabled Persons Singbu Luna Amadi Nungsina Loina Bigadabani Makoibu Ekoina Kaidonunda Tatita Waina Tawiro Dabani Haidaduna Gamenke Maikaidagi Makoida Pangpa Yabakia Ngasi Pawa Pangduna Lagle Haina Wapangkia Supongdoke Ad hoc MC Amadi 24 Battalion BSF Serona Sinduna Ngasi Sero Bengali Durga Mandida Civic Action Program Gi Manung Channa Free Medical Camp Ama Pangthokre Dongan Specialist Dr. Singna Chatakiba Lemna Lang Biki Camp Maduda Mathau Taba Hidalang Thak Siksulem na Phanganke Taromadugi Saruk Ama Oina Serok Part 2 Serok Part 3 Amadi Sugunugi Miyangi damakta so BSF Serona Open Zimgi Equipment Sing Kudon Tamki BSF Serogi CO na Pongdoropada Lebaka Asigi Ngamkai Ngak Semba Kakta Natana Bharat Sarkar ke Paktak Matungina Matamgi Environment Hal Amadi Development ke Tawdang Kya so BSF na Lauduna Lagle Haiki Anisuba Director General of Assam Rappers Polo Championship 2025 team Kuntrani Pana Sarugiatuna Impalgi Mapana Kangzai Bukta Thasagi Tanka Mangadagi Chataragani State Asagi Oina Kwaidigi Chauba Sagonta Kangzai Sangdanaba Asida Lamdamasagi Miam Nama Panbio Haina All Manipur Polo Association na Miangi Puning Sing Silagli Hiramasaga Marilena Nangase Mapanda Kangzai Bungda Pangtopa Paugi Mipama Amada Ampagi President Dr. Konsam Charachandra Singh na Hai Director General of Assam Rappel na Mapongwai Bathodang Lautuna Ampana Sinduna Pangtokadariba Anisuba Championship Asida Nopagi Team Control Day Amadi Nupigi Tempa Manga Punna Temba Kuntrani Pana Sarugiaduna December Ge Tank Kunna Fawa Jatagani Mamang na Pangtokiba Ahanba Championship Dagi Handa Pangtokadariba Asida Timgi Masing Hana Sarugi Yaduna State Asida Sagunda Kangzai Sangdamba Kwaidigi Asoba Ama Oigaduri Pongdoki Championship Asigi Tarani Twini Sanba Numita India Ge President Mitungland Orabi Yai Ngasigi Paugi Mipambaduda 33 Assam Rifle Ge Second in the Command Rohit Nair Maisnamp Kalendro Technique in Chairman Advisor Ampa Wangkai Mayump Ranjit Singh Media Coordinator Treasurer Ampa Oinam Jinglen Sana Maitei Secretary General Ampasu Sarugyaki Some 3,000 BC dagi horaba masana je masai angak pam de prithvi da madu mangna so akoi ge school ka je se prithvi de phawri bani mi ga sagol ga punna species ani haitar tongan bani punjil laga angak pa ge mama thopa masi koina culture ne so koi lokje sana bane so lokje masi mangna ai koi gi lamdam je pe pa kangai pak se masi gi sagol gi mateng sagol gi army gi mateng lauraga maruina arambai sipai mayam ama cavalry mayam jina
Miang Bayok Laiduna Sangai Festival the Sarugia Kibalila Party Manga Habadi Chanalai Bangna Soma Artists Association Sumthang Creative Artists Association Kamakia Sangin Mandand Samodonta Artists Association Amadi Iramdam Manipur Artists Association Ase Saliba Tha December Ge Tang Taradage Mathak Sahi Lesangani Kundroki December Ge Tang Tara Fawa Habadi Jahi Ama Lila Sanabada Thikpatamle Haina Kanglapa Communist Party KCP Kanglai Yawal Kanalop KYKL People's Liberation Party of Kanglai Park Pre-Park People's Liberation Party of Kanglai Park Amadi United National Liberation Front UNLF na puna thadropa cherolamana khagalaglai Hauzak sanabagi pauda Lamlong Thongkongda Leba Artificial Tub Grounda Chathariba Mangarak Suba Dr. Moirang Temp Manauton Singh Amasong M. Chandrasaki Devi Master Football Championship 2025 da LFC Langthabal Amadi Sangai FC Mai Pakre Sunday FC na Silaga Tongatongamba Master Category Ge Team Taranitoy Group Homda Saruka Yadura Satariba Championship Asige Ngasi Sanakiba Taramanga Suba Leke Mazda Langthabal FC na Flag Kiamgaibo Pansan Amasunada Maithiba PK Mesa Duda Langthabal FC Timp Maike Dege Mai Pakpage Amatangada Pansanadu o Tombana Ani Suba Hapki Yangkainipan Suba Minitachan Bangam Kibade Trophy Asigi Ngasi Sanakiba Ani Suba Ground Ge Tarataruk Suba Leke Matstana Sangai FC na Sunday FC Thangmai Banbo Yamna Laksana Pansant Mapansuna da Maithiba Pikre Mes Aduda Sauna Mike Pakraba Sangai FC Timp Maike Dege Pansant Mapan Adu M Bikena Metski Ohum Taramdoi Taradred Kunmari Kuntramari Amasong Kuntramanga Suba Minute Singda Pansantaruk Chankiba Galonana Timgi Lemhoriba Pansan Ohum Aduna Golmai Patlung TS Bikas Amadi L Megachandran Amathang Sina Matchki Kun Suba Yangkaimatri Suba Amadi Humpu Suba Minita Pansant Amamam Jalaga Timki Apunba Panjan Mapan Sukibade Satariba Trophy Asage Makataba Match Oina Hayank Numiyumba Matung Pung Taranitoga Minitara Mangatabada KLYZC Kamong Amadi BFC Kawaga Ahanba Ground Sanagani Loidana Anisaba Ground Ge Matstana MLV FA Lamblai Amadi Flamp Yaiskun Tim Anige Marakta Akan Malam Bataunaragani Hausagaroba the Maroiba Pau Amona Pizari International Day of Persons with Disability Ge Thoram Paksana Pangtuna Craig Anisuba Director General Nova Sam Rappers Polo Championship 2025 Black Liba Tang Manga the game Mapan Kang Sebuk na Pangtolagani Loinana Mangarak Suba Dr. Moirang Temp Manauton Singh Amasong M. Chandrasaki Devi Master Football Championship 2025 ke Ngasigi Match Singda LFC Langthabal Amadi Sangai FC Mai Pakre Imis PAODAM Ngasigi de Matanga Sidaloisare Ming Tabri Basung Bamukana Kurumsari